też myju, myju, no. I tu też myju, myju. Super. Oj, tak jeszcze. Aha, klocuszki teraz wiesz mył. Tak, i takie, no. A ugotuj teraz coś może, co? A co Kacperek dzisiaj będzie gotował? Myju, myju robisz, tak. A co Kacperek dzisiaj będzie gotował? Am? Pisu, pisu. B. B. Myju, myju, tak. A umyj buzię i rączki. No, umyj rączki jeszcze i buźkę. Pójdę. I o, ślicznie. Co tam jest? Myju, myju robisz, tak? A co tam jest w środku? Jajo? Co tam? Myju, myju robisz, tak. Short, stumpy aliens with 15 eyes, long, squidgy ones with tentacles, smart, gentleman aliens, and lovely lady aliens. Hello! Co, nie możesz otworzyć? Unfortunately, this alien rainfall will be rapidly followed by heavy mist. Hello, hello, where are you, lovely lady alien? Dajcie otworzyć. Shame, looks like I've missed her. Here's another joke. What do you call a herd of cows in the mist? Utterly lost. Because utterly lost means they're very lost indeed, but utterly sounds a bit like utterly and cows have udder. Oh, if you don't get it, just get it. That joke was truly awful. Myju, myju robisz? Hi, this is Dexter FM and I'm Captain DJ, your musical maestro, your host with the most. Get on with it. Oh, you've made me lose my thread now. A co tam pijesz, co? Kokę pijesz, tak?